Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Sakbay na, shout out kani pagayam Marlene Mendros ken kalakay aminen nga awan labas. Ket ita, adoy ti pakasaritaan ngayon surat ti pagayam tayo ani Nestor Marcos na pauluan iti awan bain-bain. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Ampyong, umay ka man! Ampyong! Ay, di ka pa'y mangital-talak. Oh, kapay ibagam. Tunggal lakit din ayaban, nagkatkaslakam o raman. Ingka man dumawat itilaya. Di tayan ni Ama Iban. Tapno da pang rikadok itilutwak nga ikan. Inak man dumawat. Ay, diyak kaya tag, mabain ako. Di mawatang manan itilaya, di kalman, pinaglaw mo ka iti pinakbut mo. Unay daytan kaka. Awan bain-bain no dalaki di makitam amadawat mo. What? Ay, manja akong, diyak lakat mabainan, adawat-adawat. Unay daytan kaka. Alaban tayam nga ro daytoy dinalusak nga ikan. Tasyak ti mapan dumawat itilaya ni Ama Iban. Imbag pa ya. Sige, ingkan. Hanggang di kagbaybayagwan. Nay, pangaldawan, di ka pa ilan nakalutaw. Danag mun aya. Saan to pa'y amalaas ta ikan intun sumang putak. Sige nakon. Unay daytan kaka. Ama Iban. Ama Iban umayak man. Anyat ibagam, Carlota. Kunak no awan kayo. Anyat ibagam aya. Kwa, dumawat ak kumatay mulam alaya ama. Naibusmanan, jay dinawat ni Ampyong idikalman. Sanga tiping lang kanumot ti nala na. Tamabain mo't amang gabot iti sanga puon. Hala, inkalata gumabutan iti sanga puaon, awan tibae. Unay daytan kaka. Kunag, saan ka ngagbabain? Gabutam latan di sanga puon alaya. Tatno di kay dawat-adawat. Ay, un ama. Thank you. Unay daytan kaka. Po na yan. Naglalapsat tilayan ni Ama Iban. Nagdadakkel. Saan la sa nga puong tigabutan? Kaadwa kun Tani, nakababain mo ti dawat-adawat. Mamaminsanan dumawat Gabuti kun ti sa nga pulo apoon. Mabagat ko nga tamat. Idinto ta nagdadakkel ti rapang na. Makamuditan. Dumawatak mutlaeng kaadwekon. Unay daytan kaka. Ay nagdagsimutan. Rayak la naktangan anang idanon. Nay, Carlota. Andiyan ito nakasakong insang pat mo. Tinapan ko dinawat alaya kini Ama Iban. Ha? Unay daytan kaka. Nagadang, layalang urela kagudwat sa kumutan. Inted na amin na ita. Siyaklatan atin ang gabot. Anya? Gabutem latan di sa nga puon ko nana. Ngam kinaado kon ati ginabot ko. Ay, unay kat adawal mo adumawat. Ngam amo na, akastat ka adaw ti dinawat mo. Saan Tasaan mo't asimurot iti kalayaan. Iso naaramid kon ati kay kayat ko. Unay daytan kaka. Sigurado nga agungat nila kay Iban. Iti kaadot ti dinawat mo, wano inalam. Kano para lako na rajalaya, nang gabot kakid din, iti nakadadaw. Mailayam nga rod amin na iti ilotom nga ikan. Siyempre, saan? Manulaang mga iti pang Ricardo. Anya nga rod ti pamayam ka na kitangay. Di mo kunaan nga istakam. Malpus no mabayag. Di pala natangkanan ti bagas na. Unay daytan kaka. O di, inak ilako. Anya? Ilakaw. Ay, unay daytan. Hindi ka mabain. Ilakaw, ti dinawat mo. Ano ko ma? Inaklakwan ni Ina Bursya.
Ta isumo ti managrikado iti laya. Unay daytan. Ayaw na daytan kaka. Hindi lakat nagbainan ti asawa ka na panangilako iti dinawat na alaya kanila kay Iban. Carlota! Carlota! Rumor ka di ka balayaw. Nagsarita taman iti nalapat. Ha? Kanila kay Iban. Isuday ta agpupuk ka ulit arumayan. Ni Carlota ti Iban na. Carlota! Awan ti asawa, kama. Saklatan ti kasarita yaw. 2 kilo laang ati gatangak. Balasang ko. Tano kadwa ka mga numalpus mat. 2 kilo no 2 kilo nana. Ado pa iti pagsursura ka paglakpan. Asaan lang da kayo? Gayam ti agmula iti laya. Tanay, aglalako ka pa yun balasang ko. Ha? Ay, kwa nana. Ay, jak ibagbaga dinawat ko lang dagito alaya. Tano ibagak amangan no dinan bayadan. Unay daytan kaka. Awan babain di asawam ampiyaw. Sa nga puon lang timbaga kadawatan na alayak. Napanakit din inkisap di may sa abatawg. Pasensya nyo lang kumanti asawa kama. Talaga nadawal at dumawat ni Carlota. Ay siya na mapalag. Gapot na anutin nala na. Babayadak. Anya? Uredetan kaka. Agpadawat kayo sayo mo tila pabayadan. Sa nga puon lang ti padawat kaw. Saan ka di amay sa abatog alaya? Uredetan kaka. Bayadam di inalat ti asawam alayak ampiyaw. Pasensya kayo na ma. Awan kwartak. Ay siya na mapalag. No di mo bayadan. May barangay ko di asawam. Uredetan kaka. Agpili ka. May barangay ko ti asawam. Wano bayadam, di ginabot na alayak na nagad-adaw. Awan nga rod kwarta kama. Bayan nyo. Tentong sumangpag, ibagakin ko nga imay kayo. Ibagam to amin nga imbagak, baraw. Naimbag ka simbangpet kan Carlota. Una, tanalakok aminen, tinapangkuin lako alaya. Imay nila kay Iban. Ket, nyatimay na imbaga. Uno, imbaga na, ngin naktumanan dumawat itimulan alaya. Uredetan kaka. Sana kasta timbaga na. Anya nga rod ngay. Inka kano bayadan ti ginabot mo alaya na nakad-adaw. Apay ko mabayadak ngay, kano dinawat ko. May sa apuon kano lang timpalubos na adawatem. Nagadumot tan di ginabot mo. Iso anas kan kano abayadam. Tano saan? Ibarangay na kakanaw. Anya, unay detan kaka. Mano aya tinaglakwam iti alaya anapan mo inlakaw. 650 lakay. Una netan kaka. Tagadong. Nakakwarta ka. Asa narumbang. Ala. Itod mo amin ka nila kay Iban tinaglakwam. Kalaya na mo't tinapan mo inlakaw. Anya, unay detan kaka. Pambarak ngay mo, tamang tudkan ko anay tinaglakwak. Idin to, talayak, jay napan ko inlakaw. Kasano alayam. Katlayan nila kay Iban. Layak ta dinawat kong dagi jay, iso ako kwakon. Una netan kaka. Ikalintagampay lang. Tikat awan na pain mo. Dinawat ko nga rod, impakadak mat, unay daytan kaka. Anya ti ko nambor siya. Linakwan na ka ni Carlota itilaya. Wan Iban, na ay ayo nagdadakkel nga mintirapang gilayana. Angem 2 kilo lang ti ginatang ko ta iso lang mati ka sa pulak. Ay, saan na alaya di imay na inlakokin ka? Kata sino nga raw ta kinlaya? Siyak. Anya, no kasta, kinali mong timulam alaya, katimpay lakom kini Carlota. Saanak pa'y anagkalay. Ngam imay dimawat ni Carlota. May sala apoon ti impalubos ko agabutan na. Ngam, awanan bain. Ginabot na di may sa abatugan alayak. Anya, ay unay daytan kaka. Kapay ngay adi mo inanawa, idi nag-aabot iti adaw. Saan ko idin asinurot iti kalayaan? Tati amaw, tilang imbagak tigabutan na. Sinobraan na matay. Unay daytan kaka. Nagdawal mo tin adumawat na di Carlota. Ta inlakam na pa yan, dagitin lako na.
talaga nga awan babain na. Ket no jak mauray aging kat malam nga umay nabayadan dagiti ginapot na alayak. Inak ireklamaw ni ti barangay. Anya, ay unay daytan kaka. Nabanuga ka nagbalsing iti pagtungumi. Ay, Lakay, innakon. Papanam Carlota. Wano, nakapanunot ka matlaan, kat bayadam tila dyan nila kay Iban. Kat mapan kay Gibalay da. Saan? Papanam nga rod na nakapulas. Kinak ili inak makitsenda. Anya? Kaya't maasawan, in kay Chinda, tinaglak pamitilayan nila kay Iban. Kawan mala, innakon. Na, agore ka bakit? Saan magaston tinaglakwam? Itad mo kanila kay Iban. Ha? Saan anang ikaskaso? O, naidaitan kaka. Itayak pa dito arubaya namang paspasunga dito umay ni Carlota. Ang aging gaita. Jakmat la mauray ay. May Iban. Nay, di mo tapyong tisumungad. Ay agyaman umay na siguron bayadan ti ginabot ti asawa na alayak. Agyaman na nadaron kayo dito paraangan niya o tata. Talaga ajak simalaw iti taltalaon. Ta urayag ti umay ti asawam. Saklatan ti imay ama. Sa labalay, basta awit mo lakid din ti bayad ti layak kanapan inlako ti awanan bain nga asawam. Anya? No kasta? Amo yun, may inlako ni Carlota ti dinawat na alaya ka na kayaw. Wain, na istorya kanyak ni Bursya. Alinakwan na ti laya. Ti katawan babain ti asawa ma. Lumawat ngam ilakam na ti paglako na. Pakawanan niyo kuman ti asawa kiti naramid na, ama. Saan konto ang mapakawan? Sako lang mapakawan. No may gama kaun ti kwarta naglakwan na. Sige, itad mon kanyak. Pakawanak mo tan dyan asawam. Ha? Ay, kwa, ama. Anya kwa? Itad mo kat day. Isulakit day, ti ginagaram. Umay mo ito dan. Ta siguraw, mabain mo't lang ti asawam. Awan itad ko, ama. Anya? Apay nga rod may ka. Gaputa kayat ko nga ibaga. At tinaglakon ti asawa kitilaya dinawat na kada kayo. Napanan inchinda. Anya? Uray daytan kaka. Lukasta. Inakarodan ireklamaw iti barangay. Daytan nga ron ti may sapayan nakaumaya ka ma. Agpakpakaasi ako ma. Andi yun na ipagpabaranggayan ni Carlota. Nakababayin kami numaamuan ti adu ataw tinaramid na. Ay sana mabalay. Ipabarangay ko di asawam. Kan saan lang ay di barangay ti pangipablaaka kiti naramid na. Inakto pa iti radyaw. Paiwaragawag ko ti maday nga inaramid ti asawam. Bareng amunan taon tiyang bain. Subran samot, apa nang ibabain ti aramidem. Noing kapalay pablak iti radyo ti naramid ni Carlota ken ka, Iban. Kaya't kau amay waragawag iti radyaw, Borsya. Kaya no mapagdaaran ng iti tatao. Kamagan no andan to manen mapan na pagdawatan. Kat aramidin lang to iti kasi tinaramid na kanya. Ay unay daytan kaka. Awan makaigawid kanya kaun, Borsya. Naskan ang madisiplinaan na iti mananggundaway ngagdadawat. Unay daytan kaka. Carlota bakang? Apay, anya manen ayati ibagam tem masidig ka. At dahin ti barangay tanod da sumons. Nay, at yaw, basaan. Apay para kanyak dayta. Wain, inreklamo na ka talaga niya ama Iban iti barangay. Unay daytan kaka. Para layalaeng adinawat ko. Inreklamo na ki din iti barangay. Kasano adi na ka-ireklamo ni ama Iban kat sinobraan mo ti dimawat. Napan mo pa'y inlako ti dinawat mo alaya. Anya nga rutin na kailan dita apit sa ti sumons apa nagsasarita mi. Agsasango kayo inton kanikatlong aldaw. Unay daytan kaka. Kuyugan nakto nga rod tasikat ti pan nakaabugado. Anya, una daytan kaka. Manjak
Di nakiramraman na pagsasawan to ni Ama Iban iti sango dagiti opisyal ti barangay kan lupam. Alangan mo't, amay may sakto lang amapan sumango iti barangay. Kanog may sakamot na napandimawat, idi itilayana. Di agmay sakamot nga raw na mapanto sumangaw. Unay datan kaka. Sayang. Saan ko nakasarita ni Nana Borsia? Tawan mo ti Balayda. Agpakadwa ako maamapan sumango kini Ama Iban. Iti reklamo na kanya kiti barangay. Diyak kayak ti dumarayan iti naikedeng apit sa ti panagsarita mi. Tawan mo't kadwak amang ikalasag kanyak. Awam mo't ti mangisakit kanyak. Iso ang makamuditan. Awanan. Naibabainan iti husto ti asawak. Nairadyon ti kinaman ang gundaway na apanagdadawat. Ampiyaw! Ampiyong barok! Nangag mo ka day, tinangag ko itay bigat iti radyo panggap iti asawam ama nagdadawat. Wan ina, nangagaw a pinakdaaran niya Ama Iban ang iti tao. May papan iti kinaman ang gundaway ti asawak. Nukas di nga ada apalan na adawatan. Saan nga ta amabain ita ti asawam? Iti naibaskag nga aramid na. Diya ka mo di pa'y mat simang pag. Ayun gayam, kumusta mo ten nga iti reklamo kontraken ko na? Talaw na sumons di naawat na. Kaskas di nga inignore na. Anya, pulaos adi na pansimbangaw, tapno malawlawagan ko mati reklamo kontraken ko na? Saan na? Ayun ay daytan kaka. Nakasaritak nga rin ni Kapitan Itay. Kunana, nawayan niya Ama Iban ang mangireklamo iti asawak, iti nangat nga ato aturay. Tadi na ba't intaltalak dagiti sumons dakin ko na iti barangay. Ay, sigurado laki di amapan ni Iban kadag iti pulis barok. Takayat na unay amalawlawagan ti reklamo na iti asawam. Unay daytan. Carlota, di mo't ada pa panam itang aldawaya. Kaya di ka pala kirain, aldawan. Saan akon amapan makipabunyag iti kaanak akampyong. Tapay, Siya, mutten ti pagsasaritaan dagiti tattao. Kun idinapanak na kidaya, iyan daman ang grasya tinaminsan nga aldaw, sang kasipot dagiti tattao. Aglalo iti nagpasken. amumon ano apay. Ammo na ama nagdadawat ka. Amken tinagpasken nga mga numangyawid kay tinakaado akarnay. Ay unay daytan kaka. Abos na mababae naklangon iti pan na kay radyok. Gapo iti mading aramid mo. Kung tisan mo nga isasango iti barangay, mangsungbat ko may reklamo kontraken ka. Isora dyan. Napilitan niya Ama Iban anang iradyokin ka. Tapno mapakdaharan ka no nagiti tao iti kinamanang gundaway mo. No adda kayat mo adawatan. Aman tumot bain-bain ka na ka no adda kayat mo adawatan. Unay daytan kaka. Ay, ampyong. Diyak na pupuutan ti panagsardeng tilugan ti pulis dita. Adadamutan di tarubayan. Nakitaam. Adda papel nga igam di may sa pulis. Ay, sigurado nga inyolin ni Ama Iban ti reklamo na kin ka. Di mo mo't kamin kinayat ti simango iti barangay. Sumons lakit day ti umay iserve dagiti pulis kan ka bakit. Ay, saan? Ayong naidaytan kaka. Para layala ang ti dinawat ko. Impapulis da mutan. Unay daytan. Pagayam Carlota, mapnag ka kuman ti itad ti karumam. Saan ka tagulpiyam mutan ti kayat mo? Sinobraam din nalam sa maibilang nga takaw da jayan kat sana nasayaat. Kano nakabasol ka, aklunam kan sangwam ti reklamo dakin ka tapno sana mapadagsinan ti basol mo. Narigat mo no basol mo lang arodan, sika pa lang kina-pride. Maditikas ta, may tugod ka. Iso asurwam nga aklunam tinakabasulam. Agkid daw ka iti pamakawan. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Awan bain-bain. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.